Sanibona, sibuyile nenye animation tutorial. Namhlanje sizo-animate lo. Laba bo-3 sesibakhavile, sekusele lo and then bese siza kulona before siqhubekele kwamanye ama-exercise. But lana nje ukhava ama-basics. So ngalona ngifuna senze i-walk cycling. So lapho suke simenza ehambe, ethatha ama-steps ehambe just like ehamba umuntu, except we don't have to deal nezandla nayo yonke le part engaphezulu yomzimba, just inyawo nje, so understand ukuthi i-mechanism yomuntu emehamba uhamba kanjani. Uma ungena kwi-inthanethi uthi walk cycling image reference uzothola zonke lezi iy'thombe lezi. Ungaze assume uy'tshela ukuthi yazi ukuthi umuntu uhamba kanjani, but if usuku-break-a down sekumele wenze animation kumele ukujulele even deep lokho yabo. Ngizongena kulesi sithombe lesi by uRichard Williams, omunye wama-animators ayefundisa abantu ku-animator enza lama-drawings la. Uma umuntu emehamba, especially kwa-animation if u-animator umuntu ohambayo, ufike ube nama-poses la iy'nyawo khona y'thinte phansi, unyawo laka-right mhlawumbe libe phambili, bese kuba unyawo laka-left olukhunga oluphambili, olaka-right selibuyele emuva kuphinde kube ilukhunga, lishintshane kanjalo. And then bese kuthi phakathi nendawo nazo i-passing pose la unyawo lolu lisuka ngemuva selidlula khona lizothinta kanje, and then bese kuba enye i-passing pose lidlula lizothi kanje, and then-ke bese kuthi phakathi kwalaba i-down pose la eqale ngathi uthatha energy before eyiphushe up, bese kuba yileli-ke sezohlala phambili but ihamba kanjalo nje. So okumnandi ngale image ukuthi basifakele lezi iy'namba lezi. So lezi iy'namba izona okuzobe kungama-keyframe wethu. Ku-frame 1 sofaka lo, ku-frame 4 sifake lo, frame 7 sifake lo, kanjalo kanjalo, because i-3D uBlender uzobe seyigcwalisela yena lama-keyframes la, and then thina sobe sesiwa-refine-ke ukuthi eflowe ngendlela kanje. I-walk cycle ihamba kanjalo, but lesi sithombe sesibukayo sibuka umuntu on the side kuphela. Ake sibone ukuthi uma umuntu ebheke ngala ngakuthina, like ama-hips enza kanjani, ezinyawo ihamba yonke leyo nto leyo. So izinto esizofocus-a kuzona la zo-2, eyokuqala ukuthi ukubone umuntu umehamba, one part iyehla, one part iyenyuka yabo, i-hips liyehla kanje, lokhu lithitha left and right, ukuthi kwenzeka kanjani. I think lokho kubalulekile. Bese kuthi okwesibili la kujoyine umlenze wangala, la kujoyine umlenze wangala. Okunye-ke sokubuka ukuthi lelo khunga ispine sakhe sirothisa kanjani as unyawo olulodwa liya emuva, olunye liya phambili, olulodwa liya emuva, olunye liya phambili. But soqala ngale yokuthiltha. Ngizoza kwi-contact pose okuyilena la iy'nyawo zizo-2 phansi, and then bese ngiyaphambili-ke. Njengamanje ilolu nyawo oluphambili, i-hips liphusheleke ngala, and then la selitsheka lithi kanje, and then bese liyabuya kancane, and then ngala sekutsheke kakhulu, unyawo alikadluli lolu. Then la lidlula khona liyaphakama kancane hips lakhe, sort of ubuya e-center la. And then-ke mase luza phambili lolu lungakahlali, and then i-hips lakhe liyashifta liza ngala kuyatsheka kancane ukuthi until lihlale phansi, and then le part le iyatsheka ibe down, i-hips liphusheleke ngala. So okusho ukuthi mehamba la unyawo olungaphambili khona, i-hips liphushekela ngala bese liyehla kanje, and then mase libuya lolo lunye unyawo liphakame kancane i-hips, bese lehla naloluya nyawo olungale kanje, yabo. So mase siplay, yeah, into kanjalo. So okwesibili ukurothisa kwalo, ngizobuya la kwi-contact pose. Njengamanje angiboni kahle but let's see. Okay, so uyabona ukuthi le part engaphambili, le part engemumvana, but emedlulisa unyawo, le part iza ngaphambili, le iphusheleka ngemumva. So kusho ukuthi if unyawo liya ngemumva ithi libuye ngaphambili ithi kanje, left and right, left and right. And then okwesibili esikubonile ukuthi i-hips liphusheleka ngala kancane, litshekele ngala, but liphakame unyawo mase lizodlula ngala, bese
ligobela ngangololu nyawo oselisele ngemuva. So ilezo zinto eziwu-2 ey'balulekile plus lezi-ke lama keyframe ukuthi kwi-frame ethile suke egxobe phansi, kwi-frame ethile unyawo lisuke lidlula and so on. So sesiyokwenza ku-Blender-ke ke. Kwifayili le esayi-download-a lana uzovula yona bese uvula le fayili le u-ball.lex. Uzo-double click-a kuwona uvule. Mase uyivulile i-Blender file yakho, soqala silungise la, uzoklikha la phezulu ukuthi kuvele yonke into. Nangala press la uthi delete camera and then bese uthi la phezulu uzoklikha u-floor just ukubuyisa nje yonke leya floor. And then uzopressa u-3 ukuze sothola ilokhunga i-right view viewpoint. Ngaklikha la u-right just like hlezi senza, and ngala angifuni ukwabona lama controls. Klikha la uklikha u-bone and then bese kuthi nalo futhi angidinga umbona, uzoklikha la and then lana sengaba khona yonke into ke, but nakhona ngiyayidinga i-floor. Klikha la floor, then animation yami ngizoyibuka ngala and then ngiyicontrole ngala. So la ezansi uyabona ukuthi imaphi ama-keys engiwapressayo. Mengiklikha i-mouse phana nendawo iyona le, mengipressa u-shift, mengipressa u-control uyayibona yonke into engiyiselectayo. So kulula if ungakhona ngi-catch up-a just ubuke la. Okay, so into engizoyenza ngizonyusa la kancane just ukuthola i-timeline yami bese kuthi la ngishintshe kube i-graph editor, ngipress u-N. Okay, so kunale marker lela efike nefile vele sizoyidelete yona kanje, and then bese kuthi la kwi-timeline nje la phezulu sothi right click siselect u-vertical or else size lana nje khoneni isilinde mouse ngathi bawu plus and then bese siyadonsa kanje. So la ezansi ngizoshintsha lo from i-timeline ngimenze u-image editor. La ngizofaka isithombe lesi ukuze ngalokho ngiphuma ku-Blender ngizobuka ukuthi okay frame bani sekwenzakalani seyaphansi yabo yonke le nto leyo. And then mase uklikhele lesi sithombe singala uzo right click kusona bese uthi save image as, and then bese uyasave ke kwilokhunga kwikhompyutha yakho. Ubuyele ku-Blender uklikhe ama-files uye kulelo khunga kule folder downloadele kuyona, uzomdonsa nje lo uzombeka la kanje. Okay, and then bese uyascrolla down or up ukumscale kahle. Ziningi indlela ezokwenza ukuthi umuntu ehambe phambili, ayikho wrong ayikho right as long as eyile ephambili. Into yokuqala engizoyenza ngizoza la ku-timeline ku-frame 1 ngipress u-M ngifake i-marker, ngiye ku-frame 4 ngizothi zoom in kancane ngifake i-marker 7 10 just like la ama-main key frames ama-main key poses yabo. So ngizofaka nje i-marker 22 no 25. So i-animation yami isiyonke ngizoyigcinisa ku-frame 25. So into engifuna ukuyenza ukuthi ngenza wonke-ke lama-poses manje. So just like kade senze nje ngayo yonke i-animation siqala ngento eyodwa size ngelandelayo yabo, but ebalekile ama-poses la ukuthi unyawo lube ngaphambili olunye lube ngemuva, senze konke lokhu kanjalo. So ngizoza ku-frame 1. U-frame 1 ngizoqala ngale control blue, ngizopressa u-T ngiselecte u-transform, just nje u-transform, then bese ngiyascale la ngibabeka la. Okay, so ilokhu ngawuqala unyawo olodwa kumele lube phambili lolu kanje, and then olunye lube ngemuva for i-contact pose, and then bese liyaphakama laphaya. So engikutholele ngale rig ukuthi la lokhunga liphenduka kabi kanje, lona usiza mawulokhunga mawunyisa unyawo kanje, but masufuna ukuthi libheke phezulu kumele usebenzise lo, but u-right lo ngoba methe kanje urotate kahle la yabo. So sizolokhunga yena nje just kancane
simuthi njengalaphaya ukuthi isithombe sami sibhekelena-ke kanti lo ubhekele. So menza njalo and then bese-ke sizama ukumehlisa just kancane ukuthi kube naleya band. Thatha lona simehlise kancane nje. Okay, kumele sisutha indaba kalo ophambili. Lona sizomrotate kanje and then simsondeze kancane. Kumele abe kuloya line ugreen but simcheck nangalana ukuthi umngakho yini. Ngizomehlisa kancane, just kancane. Laphana unyawo lakho alingaqondi straight kanjeya. So kumele nje at least ube neband encane. Unyawo selibheke phezulu la. Noma ngathi ngaluthi kancane. Yeah. And then ngizopress u-A ukuselecta yonke into, ngipresse u-I. Okay. And then sesiya ku-frame 4. U-frame 4 into enoticeable ngawo ukuthi lo kumele phansi. Nalolu nyawo laphambili nalo selilele lathi kanje lathi bhaqa on the floor. So ngizoselecta la. Since lo mengirotate kanje engarotate la. So into engizoyenza ngizopress u-shift ngipresse u-right click. U-right click ilo kwi-mouse. Right click ngizobeka la. Lana nje okuhleli khona unyawo lami. And then ngizopressa ngala. Ngipress u-N. Ngiye ku-items. Ngifuna ukuresetha i-rotation. So u-rotation ka-X ngizofaka u-0. And then bese kuthi u-Y lo control unyawo liya phansi naphezulu. So ku-Y ngizofaka khona u-0 ukuze libe phansi kanje. And then-ke sengizolibuyisa ngizolibeka la. Just nje ukuthi kuqondane lapho. So enye into engayenza ukuthana on i-auto keyframe yami angisayenzanga. So ngizopressa u-I kuze lelu unyawo lingalokhu ngizopressa nje u-A ngiselecte yonke into ngipress u-I kuze lingabe lisasuka la. Lo kumele ehle ephansi and then bese idolo just lisukuphuma kancane lapha. So ngizomehlisa qala ngaye nje and then bese ngimusa phambili. Bese kuthi ngala unyawo lisakwe same position kodwa kumele sithi umphusha kancane just kancane. Yabo uthe ukuphama kancane just kangaka. And then la. So yabo lapha ukuthi kunalesi stretch lesiya ngathi ulukhunga ngathi ukaso kanje. So ngizothi umnyusa kancane. Okay. Kunama button la akwi keyboard noma ku computer ka left and right no up and down. Yabo lawo. So if uklikka la ka up and down uyakwazi ukubuyela kwi keyframe back and forth kanje. So iyona shortcut yakhona. So siyambona ukuthi uye ezansi ngendlela esifuna ngayo. So ku right press u-A I ukufaka ilukhunga e-keyframe. Bese siya kwi-passing pose ku frame 7. Ku frame 7 kumele ngathi lolu nyawo lolu oluphansi ngathi liqondile kancane just kancane liya phambili and then bese kuthi lo lizojoyina kanje. Lana ke ngizobe sengiphakamisa bese ngimusa phambili just kancane nje. Okay. Angifuni ukumstretcha luze liqonde kanjeyana. Just nje ukuthi likheve kancane kancane kanjeya. Bese kuthi lo ongala ngizomfaka u-0 cause ngifuna ukuphendula lonke lolu nyawo lolu. So ngizoliphendula luthi kanje. Ngimambe lapha nendawo. Ngizolibeka nje la. Ngizolibeka la. Okay. Mengibuka la uye phambili kancane kanti kumina ulukhunga ngathi umile nje straight kanje. So into engizoyenza ngizothi ukumdonsa nje just kancanyana bese ngimusa ukumusa phezulu. Ngikade lapha. Mawuklikha lento le control le ongayidedeli bese upress u-shift kwenza ukuthi umove slow. Yabo ngizopress u-shift just nje ukuthi ngingaqondi lapha but sekubeka so. Lona ngimphendula even more. Ngimbeke kanje. Ngipress u-A, ngipresse u-I nazo ke and then bese ke elandelayo u-frame 10. So ku frame 10 ngingamenza but
ngizodecide ukumeqa right now ngiyokwenza u-13 lo esehleli phansi khona. Kuzongenzela umsebenzi ube lula. Okay. Uframe 13 noframe 1 bayafana. Umehluko ukuthi u-13 lolunya ku-1 lolunya olungaphambili ku-13 lungemumva and lolu lunye olungaphambili. So instead of ukuba cause kumele kufane phela, kumele lo esibenzelana sizomenza ku-13 lolunya osiluswe phambili lolu lusale la liphakame kanje just like ubona lapha. But into soyenza esimple ukuthi ayikho simple yona ukuthi select konke lokhu sizo select frame 1 sithi control C siye frame 13 sothi right click sithi paste flipped ne frame 1 unyawo oluphambili ilolu no blue olungemuva ilolu no red kwenzela ukuthi ukwazi usheshe ubone uhlukanise kahle. So ngoba nje silikhophile le frame leli sazolipaste ku-13 u-red ungaphambili u-blue ngemumva, so afliphile lama pose o2 ne. But inkinga ke ukuthi uframe 1 lo ula ku-frame 13 still ula, but ku-frame 7 bese simphushile weza all the way la. So into esoyenza ke ukuthi yabo ublue uhleli phansi ne, uhleli phansi thaqa. So sizoya la phambili kuyena kule control le nansi le esonyaweni, so yakuyona just la phambili bese ukuthi la phansi ekhoneni la khona press shift bese sithi right click again ukuletha i3D cursor kwikhona leliyana. Okay, bese siza ke ku frame 13 ikhona lela blue kumele libe lapha. So ama controller deswasebenzisa ukumusa phambili ilena kuphela, press shift kanye nale, press shift kanye nale ilawo kade sosebenzisa. So sothi G or ukugrabber, but sifuna ukugrabber along Y kuphela, Y then simsondeze lapha ublue okumele bekhona, and then so zoom in even more, zoom in uthi G ngipress mina G uthi Y simsondeze even more ezohlala la. Okay, so le frame lena nale asesondelene not exactly, so usuzothatha lo ulukhunga uzethi lo ngithi zikhoze ngijwayele ukubuka ama tutorials abantu baphesheya uzethi lo ilona ne. So ngizokhopha le number le, ngizoclicka ngithi bese ngithi control C ukuyikhopha bese ngiza la ku frame 13 ngiselect the same number control V. Yabo behluke kancane, kumele nje umehluko ube mncane then bese uyapaste ukwenza sure ukuthi lezi number ziyafana ukuze lona engamove isidalo. Yabo that's why ese kanje. So bese kuthi ke because sukelana seza lana lokhu sekuzokusenzela umsebenzi ube lula ngenxa ukuthi uframe 10 usuzoba la almost similar to yabo la esithombeni, and then frame 10 kumele ephakame just kancane engabi phansi engalingani nabo just kancane nje cause i-passing pose yabo uphakanyiswa yini ukuthi nesithende lapha sithe ukuthi just kancane. So soya ku frame 10 press A bese sithi I ukufaka ama keyframes, then sesoza kulo sithi ukumboosta kancane la esehlala phansi ukanjene. So into esoyenza so mehlisa just kancane ku10 bese kuze zoba lapha lona kumele bengaphezulu kwalokhunga kwa13 angithi la ukuya phezulu ke. So soya ku13 le number le masinyusa uY left and right yabo uY onyakazayo, so copy uY sithi control C sibuye sompaste ku10 sesine show ukuthi u13 ukule height le, but thina ke uY sifuna ukumphakamisa kancane ebengaphezulu kwa13 simbuyise just nje ukuthi sibe naleya sort of, then lona sombuyisa la simbeke kanje just kanje, and then so sisebenzisa ama arrows e-keyboard. Okay, so emeza la akabukeki ngathi uyaphakama kancane, so lo somsatha
smooth nje just kancane even more. Then lo phansi phezulu even up. Wenze sure ukuthi press u-shift, wenze sure ukuthi akaqondi straight lo, just uyagweba kancane and then bese ezohlala. Okay, mhlawumbe ngizombuyisa kancane lo ukuze lo ngizomhlehlisa kancane ngizokwazi ukumusa phezulu even more. Lapha ya useyanyuka kancane ukulola yini ya as much as incane movement yakhe. Sengibuka nespace ke phakathi kwabo usuka la eze la, so ispace esingaka esuke la eze lapha ya, which is fine because uphusha ngeforce ukuze edonse lo lunyawo esuke la eze la, le space suke la eze la. Okay, so lona mhlambe singambuyisela phambili just kancane kanje, then sibuke usuka kulo line uza kulo. Okay, akunenkinga ukuthi aphakame kakhulu, so press u-A, press u-I ukufaka i-keyframe. Alright, and then usela. So iframe elandelayo mawusuka lana ile sekumele ashone phansi futhi. Okay, so sinayo already instead ukuba sipose, cause into esoyenza mawukuthi asifuna ukukophisha le frame le, sifuna uqala phansi lana simehlise sisikanje, kumele lokho sibuka la ukuthi oh okay ngoba ehle kangaka nje mhlambe wehle wagcina lapha ya, size simehlise sithi kanje unyawo lolu ngoba egobile lagoba lathi ukuya phambili, senze shona ukuthi siyamove left and right ukuze lizoya phambili yabo, of which umsebenzi ofanayo just like nje ucopy keyframe sipaste eliflipiwe then bese siyalimove. So ngizoza la press u-A ngiselect yonke into, ngicopy u-keyframe number 4, control C, ngiye ku number 16, ngithi right click, paste, flipped. Okay, ngithola the same pose but yabo, and then lo usakule position vele la engimdinga khona. Into engizoyenza ke ngizoya ku 16, ngithathe le keyframe kanye naleya ngithi GY ngimsondeze lapha ya, ngizume in, ngenze sure ngithi GY ngimbeke lapha ya. Sengathi ke ngamalukhunga ngalama arrows yabo mncane umehluko, senga refine phela ngithi GY, ngithi umsondeza emuva kancane, umehluko is almost invisible yabo, uzolokhu udlala nje usondeza and then bese kuthi ke ngala ku 13 cause ebela ngizokhopha le number le, control C, ngize ku frame 16 ngizoyipaste khona. So sengine-sure ukuthi lo akasanyakazi isidalo cause ukwi same position, leya number I move isidalo yabo leyo nto leyo. Ngala phambili okay, mhlawumbe ngizomela ngikufixe lana lihlala kahle, yes, cause si-attend indaba yakhona. Alright, ladlula lolu lahlala, and then let's fix this. Size la, select lo, just umbeke ebe above surface kancane, just kancane, and then sengizo press u-shift ngithi right click, and then emehlala lo uhlalela makhona. Lokhu kokuthi uyaphambili kanje ngizobe ngikulungise, not okwamanje AI ukufaka lokho. So elandelayo useshone phansi sekuyi passing pose, nakhona sowenza okufanayo, so kopisha le, make sure ukuthi yonke into uyiselectile, control C, frame 19, right click, paste, flipped nazo ke. So njengamanje ngizobuyela ku 16 ngize kulelo khonga le esengisukele kuyona, press u-shift, select la, ngiye ku 19, so ublue kumele bephezulu ya. Okay, okusho ukuthi
ngenza into wrong la, kumele ngize ku-red, ngithi shift ngiklikhe la, so u-red lo kumele phambili. Yeah, u-red. GY i-GY again. Okay, then bese ngisebenzisa ama-arrows la, so kumele ngiye emumva kancane, ngiye emumva kancane GY. Into esengizoyenza ngizoselecta lo, ngibuye ngize ku-frame 16, ngikopishe le number le, Control C, ngize ku-19 ukwenza sure ukuthi isendaweni eyodwa, Control V. So ngibona ngaloya line loyana ukuthi lento le ayina movement at all, okay? Then bese ke kulandela le frame le i-up pose ebese sinayo ku-frame 10 A, select frame 10, Control C, selecta u-A ukuze so selecta wonke ama-controls, selecta wonke ama-controls and then ama-keyframes awonke lama-controls ala ku-frame 10, so that's why selecta yonke into. Otherwise selecta mbijana like 1 2 3 wonke amanye ama-controls azosala kusinike inkinga ekugcineni. So Control C, so ku-frame 22 manje, right click, paste flipped, or ungasebenzisa i-shortcuts, ama-shortcuts ka-Blender abhaliwe ngala, u-shift Control V, so mesithi shift Control V sipaste u-flipped. Kumele ke silethe u-red futhi ngala, sithi nanku la ukhona, so selecta laba bawu-3, GY, letha u-red laphaya, zoom in, GY again, sithi kanje, and then sebenza ama-arrows up and down ukubuka ukuthi ngizothi GY. Okay, masomncane umehluko, then uzoselecta lo, uye kwi-keyframe engemumva ebese right uyikopishe, bese uya kulena ke engekho right kahle, bese uyapaste, then sekunalo line futhi okusho ukuthi leya movement ayisekho laphaya. Yeah, and then last one, press A ukuselecta yonke into, sipress o-I for ama-keyframes ukwenza sure ukuthi awekho ama-keyframes asele a-loose, because yeah, so copha unumber 1 ke manje because unumber 1 nonumber 25 into efanayo, so 25 Control V, again 22 u-red ula esithendeni saleya nto leya, so lo 25 selecta lo, sithi GY, silethe u-red laphaya, zoom in, siphinde leso sifanayo. Selecta lona, ngizompaste la, so akasamove. So mengathi manje play, so iyahlangana iwork yethu, khuleka sazoyi-refine, khona ne-trick esoyisebenzisa ngoba phela if lento lesifune isuke la, njengamanje ku-25 igcina la, if sifuna ezogcina la ngeke silokhu senzana nento eyodwa senza lento le, never, yabo. So khona i-trick esoyenza ukumenza ukuthi ehambe eze ngala. Into esengizoyilungisa eyokuqala zinyawo, ngizoza la ekuqaleni, unyawo lami luthatha 1 2 3 frames ukuthi lihlale phansi, angikufundi lokho, ngizothi 1 2 and then ngithathe le keyframe le ngiyibuyise ngala, so kuzothi nje 1 2 bese usehleli phansi qa, and then ehambe size kulo ongala, select yena usanda kuhlala la, okay, and then 1 2 3 sifuna ukubuyisa lo eze ngala kancane kuze zothi 1 2. Njengamanje ke sinale yankinga yokuthi la kule frame
So siza la shift sibeke lento la, then la ku right, but la uya phambili, so nje la sipress u-G, sizombeka nje la, and then sithi between 13 and 14. Yeah, that is fine. Just nje ukulungisa lokho and then bese yahlala phansi kanje. Usuka lana eze la, it's like ngifuna kube lisuke i-movement encanyana and then bese lithi bha phansi, yabo. So 13 izoba la, 14 ngoba lilana ngizosu rotate up just kancane, yabo, uthi qa and then bese lithi za, just nje kancane, maybe even more. Okay, bese ngizolungisa lento yalana, sithi G. Okay, 13, 14, then bese zohlala phansi. Ngibuye ngizokwenza lokhu kwalolu nyawo olungala, nalo liyalukhunga limuva ngokufana, because phela la usuke uthi ngenza example ngala, usuke esanda kugxoba kanje and then i-force le eza ngayo iyashesha ukuphusha unyawo le phansi, yabo, so alihambi ngespeed as constant. Kumele nje ngisuka la, ngisuka from la, angiwaba low 2, just iba yodwa and then bese kuthi mba phansi, yabo. But ke let me just do lokho. Ngizoza kulo 1 2, ngizoza lapha nendawo just ukumflipha up kancane nje and then bese siqa. Okay, and then frame 1 ngeze khona, right click, ngithi shift and right click, bese ngiza la ngithi G, ngimbuyisele lana, then bese sithi qa. Nazo-ke ngithi control shift S to save as, ngichoose ifolder ehlukile. Ungambiza noma ngani, mina ngizombiza nge-work cycle. Ngizopressa u-N. Okay, njengamanje angizukuyirefina indaba yelento le, indaba yalezi nyawo lezi ukuthi zibe smooth kahle and all that, ngezathu sokuthi ngisasalelwa yilo. So mengiklikha lona ngipressa u1, yabona nje uqondile, at least uyahamba yena up and down. Senze sure ukuthi okay, asibuye la kwi-graph editor yethu kancane. Click la normalize. Okay, so ngithi 3, so i-movement le ya up and down ne, asirefine yona. So u-up and down ucontrolwa ile curve le e-green. So press i-curve e-green, sipress u-shift no-H ukuhide lamanye ama-curve instead okuba sizoselecta one by one ngala, yabo, sekuhidile nje straight. I-contact pose yethu ila ku-number 1 izoba ku-number 13, izoba ku-number 25. U-number 13 from number 10 i-curve yehla straight izizojoyina ithi kune-contact pose, but enye i-contact pose iku-number 1 kodwa i-curve yethu ngathi iyaqonda ithi, yabo. Enye curve, enye contact 25 but i-curve iyehla bese iyagoba isikanje, okusho ukuthi ena lento mayilokhu iqala idlala phansi ihamba slow bese iba fast, mayifika la ibe slow ibe fast. So lona nalona bayafana nento eyodwa, so lo kumele simuthi kanje, nalona simuthi kanje, kuze emehla la wehlela ngala ezothi kanje, nala emehla kanje, la emehla kanje, into efanayo, yabo. Okay, but ke emehla eza phansi ngifuna ehle eze fast because udonswa i-gravity and le force le ukuthi uzoyicatch. Wehla fast, siqale ngalokho, select lo, press u-control, select labo bawu-2, sithi G, X, sithi umdonsa kancane. Empeleni sengiqale ngento engafanele ngiqale ngayo. Into ekumele ngidile nayo
ilokhu rotate left right. So ngizoza ku viewpoint ngize ku top. Njengamanje unyawo olusemuva ku number 1 ilolu olaka ngizothoka la left, yeah, cause uka left wami njengamanje lo, so laka left. So sitheme sibuka ivideo laphana, lo ihip yakhe isuke irotate kancane yakulaya. So ngizothi R ngirotate just kancane, ngizoyirotate in a way yokuthi lo usuka control Z, lo uzosuka la rotate ethi ngibeke lo laphaya. So R ngimbeke laphaya. Okay, sesinale rotation leya, and i-rotation yakhona ngizoza la ngithi Alt H ubuyisa lama lokhu ngamanye. So i-rotation yakhona uyena muphi vele o-location asibahide, o-scale asibahide. So ayikho enye i-rotation esike sayenza la ngithi. So selecta le rotation, sis Control C, siku frame lokugcina cause i-pose efanayo, sis Control V uzojika futhi ebhekele right. And then bese kuthi enye context pose ila phezulu, ila ku number 13, so sothi 7. So za number 1 iqala sipress u-N, si-rotate ngale number le, so sizokhopha le number le without lo minus, sithi Control C, and then size number 13, same number, click Y, Control V, then izobuya izolingana kanje. Okusho ukuthi kahle kahle umuntu omuvele kuphela uY, I'm not sure if siyabadinga laba cause phela si rotate ku Y kuphela. Into engizoyenza ukuselecta uY, ngipress u-Shift H ukuhide bonke abanye. So lo ngiyazi ukuthi ukanje because urotate ngala, laba bala ngiyazi ukuthi bakanje ngenxa ukuthi ba rotate ngala. Base laba baphathi nendawo ngizoba selector ngiba delete, yabo, ukuze ngizoba ne curve esmooth kanje. Sengizothi 1 ubheke ngala, ejike ebheke ngala, ephinde ejike ebheke ngala. But ke ngeke phela kube kanje exactly, yabo. Into esizoyenza siyazi ukuthi press N ngize ngala 3, ngiyazi ukuthi ngala ukanje, yes, but uma efika kule point le yokuthi eqe kanje la, ngibonile kwi reference yami ukuthi ebeqondile straight kanje. So it doesn't matter if ngibeka ku number 8 or what, cause the main movement esesidilile ngayo. Press N, la uY uzofaka u0 kanje, ngifake endaweni right nje kodwa, and then bese uzohlala phansi. Yeah, it's fine khona la. Press N. So okusho ukuthi la kule pose le, i-passing pose, ngidlula 1 frame bese ngireseta ke i-rotation. So nalana ngizoba ne-passing pose ngidlule 1 frame bese ngireseta i-rotation N, ngifake u0 just nje ukudelay izinto kancane. So le rotation lena nayo ayiveli ilokhunge, izothi kanje iqala idelay kancane ilinde lolunyawo and then bisithi fast, yabo. So ngizoselecta lo nalo, ngiselecte lona nalona, press u-Control ngideselecte laba, ngithi GX just nje ukudelay rotation lapha, and then bisiyadonsa izothi ibisi ishintshe bengala, idelay izothi kanje. So play, maybe right, maybe akukho right okwamanje, we'll see. Alt H ukuveza laba abanye. Second thing is lolunyawo mele ngemumva laphana so vele sisebenzisa le control le. So nansi le engaphansi, laba soba selecta bonke X, delete le keyframe. Lo eme ngemumva, lo ihip yethu siyazi ukuthi isuke itsheke kanje angithi. So za la sithi
ukuyitshekisa kancane sithi kanje. Okay, maybe not kakhulu. N ngiyitshekise ngo 2.9 ngizovela ngifaka u3. So ngiyitshekise ngo3. Okay, itshekile yathi. And then bese i-contact pose njalo leyo ngizoyikhopha le pose ngizoyifaka 25. Okay, nakhona utshekile. Then bese kuthi lapha nendawo 13 ngizoyiresetha ngifake u--3 ukuthi itshekele ngala. Okay. So ngifuna ukusebenzisa le control kuphela. Ngizoselecta lo, press u-Shift H ukuhide bonke laba abanye. So into enginotisile ukuthi as much ekhona etshekela nje, but the time eseza utsheka even more before enyuke eze la, yabo. So sizothi kanje mhlambe la ku frame 4, so za ku frame 1 sikhophishe le number le sis control C, size ku frame 4 control V, and then bese kuthi la mhlambe bese siyamnyusa kancane nje. Okay, sithi la sibane le curve leyana. So lana u 3.6 simbeke 3.6. Okay, so uzotsheka even more and then bese yaphakama la. Okay, nokuphakama kwakhe uphakama fast, so sothatha lona simuse kancane just nje ukuthi isheshe ifike kule part le ephakama fast khona. So down and then up, and then bese ezotshekela ngala. Nangalana same thing u3. So 3.6 lo so copper size ngala kwiframe elandelayo, contact la size la sizopaste la, but kumele kube u-3.6. So ngoba sekukanjena nje uzothi ethi bend kakhulu before enyuke ethi kanje. Okay, and then konke engiyenzile la ngithe ukumskela kancane ukuthi ukuze esheshe efike kule part yaphezulu. So nala ngobe la eza phezulu ngizoselecta lo ngithi ukumskela kanje. Kahle kahle lo ngala nalo ngala into efanayo ukuthi nje ba on different positions. So play. Lungise lona kancane cause uqondile straight. Nice one. I-curvature nala i-curvature. Okay, nalo ngimlungise la. Play. Okay, akekho bad kwamanje. Since sengibenzile labo ukuthi erotate enze yonke lento le. Sengizobuyela lana ke manje ku side. Ngizokwenza lento ade ngiyi-avoid all along. So ngizobuyela ngiselecte lo. Ngenxa ukuthi ade ngimrotate ngimenza yonke lento. So ngenzeka ukuthi unyawo la khona la selustretcheke khona kakhulu. So sekumele ngirefine lokho oqala before ngenze ezinye izinto. Down. Yabo la seliskele ka too much, way too much. Okay, so la ile lokhunga ngithi ile eyaphezulu. I believe y location. So click y location, sipress u-Shift H sale nawo kuphela. And then so wehlisa kancane just nje kancane ukuthi kube nelokhunga lapha. Yeah, ukuthi lingaqondi, and then ihlale phansi nala wenze sure ukuthi aliqondi bese kuza lo isikade loya naye uphakama too much, then ngizomehlisa just kancane ukuthi kube ne-curve, and then bese zothi ezohlala phansi. So play. Mhlambe ukuya phansi kwakhe ku too much, yabo, cause angiyifile movement le yokuya phansi. So laba ngizobabuyisa kancane ngithi ngibuyisa kancane, ngizoselecta laba bo2, ngizothi G Y ngithi ukumnyusa kancane. So lapha phezulu kuya ngo 0.0059 lana sengilokhu ngilevel 0.05 something, but play.
Yeah, seems a bit natural if engayi phansi kakhulu. And then we check again amalukhunga imilenze ukuthi ayidonseki yini. Okay, so contesele lo, control save, ngakhohlwa ukuseva,